Whaftaitele. E whaatalo whaatufo I maufolo whaatu. E le pia vasega whaasalau I o tātou whaatasi I le nei tūla le aso. Ia le nā tailea ia o le whaafunga tapua I fo ia si o tātou atunu Samoa. Ia I pa ia mōlunga fo ia o Samoa I ona tawhaifia. Ia wālawa o na tūlanga whaalutaina. Ia a le nei tūla ia Ia whaapena tu ina atuai ia sina tūlanga fo I o le tūlanga o ta ai nei ia le tātou ngaduenga. Tawala atu le Ōfisa Tūtotonu Fa'alavelave Mātuiā Mātuiā. Ia o le peona tauli maina, salona o tu ina atu fo ia le Ōfisa ia le tātou pepa o whaamtalanga. Ia se taimi fo I tu atu le avanoa le awhionga ia whaumui e tu ina atuai se Aotearoa fo ia o ngaduenga whaaleia. Whapeona whiangai ma le tātou whaala potopotonga marusianga tau e tise. Nā fo iwa tu ina tuitua ia le tūlanga o le tātou Emergency Order No. 1 o tātou polo inga mua whapeona sainia lana whionga le amalu le malo ia naolo au I atuai tūlanga o le whapeona whaatino ai ia le taumawhainga fo ia le malo ia ona o awhianga whapeona tūlai mai. Ia o le tūlanga la lea ia ua iai nisi o vaenga tā wai awhia I le whaatangaina le tūmau o le tongi ino tiute mo oloa e whaurwhale mai Samoa. O oloa mo le ngausiaina ma le whaasosoina ato le tise na whaatau le vau Februari sfumalfitu ma Aperila lua le aso lua sfumaleiva. Ia a o le itaunu I Samoa a o le itaunu I Samoa I le aso lua sfumiva o Iuni. Ia mo sina whaamalamalama I titi o le vaenga lea o le piliota sfulfitu o Februari I le lua sfumaleiva o Aperila. Lewa iai le whaatananga mo tātou uloa nei au mai whafu. Ma o tala fo I le avanoa le ono sfuluaso pe a mai a le aso lua sfuluiva o Aperila ia e taunu mai iai tātou uloa I nei Samoa. Ia ma o le tātou Ōfisa ia o tiute ia o le olo fito I tonu ma lea na tāwhaioi. Ma o a umanisi whaamtalanga ia o vaenga o mafo I o le a whaapeona iaini o loa. Ia o ni tūlanga fo I o mea tōtino tau e le tise o le a whaapeona whaauwhaleina mai Samoa ia o le a sota I la tau ma le tātou Ōfisa tiute. O leisi vaenga tāua peona tāua fo I le tātou whaatanoanga o tona I atu ia o le tātou pepa lea mo iloilonga o le tātou assessment form. Lea fo ina tātou whaatanoina le tūlanga o le anga ia I le tātou malo I le whaatinonga leo se suenga se iloilonga I le tūlanga o lo ia I le awhianga o le tātou watunuu ia ona o le tūlai mai o le whaalavelave o tātou iai nei I le tātou e tise. Ma nisi ia o vaenga lawa awatu ai ia se update ia po le whaangaso longa fo o ngaduenga tauala atu le Ōfisa Tūtotonu Fa'alavelave Mātuiā Fa'alavelave whaafuasei. Ma o le atu ina atu le avanoa I le awhionga ia whaumui ia e watu se tūlanga lo ta nei ngaduenga mo le whaalei o tātou wafi mo le marusianga tau e tise lau awhionga whaumui. Alofa aftai, te lau whianga o te whono mo le mātou avanoa ia pata alofa atu fo I le tātou maenga o le Ōfisa Whasalalonga. Ia mo le ina tu stinga tātou update o inga lumelo ia tātou e tise. O lo tu mau pele tātou e tise tūlanga fu le tātou whasosoa te minei. Mo le selfia le tātou Ōfisa malu ia o leua tau o tātou awhihaya pe o na whaatulanga ina. O lo o whaasolo I te minei ngā luenga toe o le whaapiina. Ia ma o ia le whaamoe o tai au e whapeona amatairona whaia tātou testing fo le tuina toe munga o tātou system. Ngā manuia o molo tātou testing. Ia ona toe fo ilo tātou o tise tūlanga I te tau na iai. Iai nei vaenga fo le leua whaapipia tual tātou schedules fo le tau I le aso whalaile. Aso sao le nei vai aso ato. Ia ne I te iwa iai nei tūlanga fo le whaafose I ona tukulai mai. Ia a whaapela vai manuia o tātou taumwhainga le aso tai. Ia o le whairolo na watu se mātou official notice fo le cancel ai lo tātou schedule o watu o tātou tūlanga fo le tau whasosoa le tise. Ia ma whailoa alo ia tu toe fo I le tātou system back to normal mele sa masaniat. Ia o le tūlanga na o lo ta tia ia
il tatou tise te minei e po I mai te mi fuile pe fa sea I fo I tatou no tulanga fuile e wale follow matou le sketches so le na tuinatu ia o nisi lava tulanga le maalofia fuile I le o ile matou kanfu ia po o tulanga fuile o le afaina o le tatou network mai se ava engolo ia tatou wafi vai pe yo fa faina se ia se laina fuile mai a lawa ia fia ia tatou wafi vai mai a lawa palo fe ona la vea I tele lo tatou na tele ile o se afia ma fuile tulanga tau fa so le tise a wa ile ma fa ona fa ola ina mai afina e ia ile tulanga fuile le sali ai se tatou se fa sala longa ono a fia le tise la sa te atu nei ia peita ia sa ia se fa fita uli se tatou laina I fale pau na fia ile o marosi anga tau tise mai lalo maunga mta elfanga ia te le se afia ngai la le vai o le ala na laina pe fa po se ia tu le tise ni so vai ngol tatou tumu tomo tau lang ia on ni la sa ai no mai on to fa le ia le fa fita o le ana to fo ia le tise e ilona tu langa ato to ila sa ato ia vangana ile le pia filteni le tatou piki le na to to fa so to ni so vai tatou tu ia o se update atu na ile tu langa lo il tatou tise temne lo fa lo la na lo fa ta to atu ni fesini ia tala tatou mo hapsi no e go fu sili atu ile o fo mui le wa manino mai la forsanga a tu sai ma fuanga mata bonanga le Aso Aotearoa ia o le fa lo mai fa silanga wa da to fo I le to fa so ia le tise la to to ia le to tu le tise pe ma se nei pe a fa mata to wa fi edis o sili atu tu langa le sa to fa le to no ia le tise da so le te mai ia te o fa fo se ina pe ia no fanga vo ia sa fa pe le pe ai maua lalo ia le e tise maua mai le malosi anga le la ia fa pe fo I male suava o nisi fa fitau ini fa le tonu fo ia wari I mai tatou ia o le tulangana pe na sile fiu a matona o tatou o le taula o le tau fule o mungala ia fa titia ia la ia le suava I maua fule le ona e sile fia le tatou o tatou wafi vai ai e wha moi le team it's a run of the river scheme se longa te tele team kam tom faile na run tatou wafi a le ai ko se team ia le fai pon fa ngai ia wha moi la pe ia wa team ia le la ai ala ia o tele team e su ia la ia malusi anga ia lua ai ele to nga taimi fo le o fa moi fo le malusi anga mai le la ai an wi fo le mo le au fo le pumitia to ia lunga le mai elso e palasi ma wala lo ia le protection mai so ava pe ola e sauli so le po se me ole lima me ka waki le mai ai an wi fo le au lungo so la si en fin pa u se to me ka waki o le tolu la leo me kawa ke te tauna ia se vaenga hule pick up inga mai le lo lewa le mawhai ana produce mai le tatou sola pauala le wa umbala na whai mātou vaenga hule lungo le system e ta wall protections ina ia awene collapse a tol tatou system io na tuatulo lea ia whai role e vai atulo ia le system hule stula kapena io na o komeki a leo na ave ese isi vaenga hule le ina ia Pasauina tatou system. Mai se la tu langa foi le vaenga le anga il falma. Ia matai tavla. Te la ina pasauina vaenga na ia mai vaenga foi ana e fa ola mai tatou wafi tuai na lo mo tal. Ia fi foi e disi mai ko le tise. O le sa no e to fa so ai le tise. Pe maua tu le finalo le wa le a patua le ia le tise le la mo mai malo si afi e lima ia so ni voi tato wa fi no ia te mine la ia nai fa le tonu mo mi ai to tonga ko isu la se a tu langa ato to le ale to fa so le tise pe amata fa amata to wa
lima tūtotonu o le atoatoa i le me ngata ia le atoatoa. Ia e ne te iwa ini si whawhitauli ia o le tūlanga lina ia. Le anga e te tauna o le lei o ngatasi le lei o le tatou generating capacity ma le tatou network. Awa pēla i eise whawhitauli fo e tupu ma le tatou network. E ono a fie fule tise nisi o vaenga o le tunu. Aora la fie lima kamarurua tatou kusena se whaumatu afu. Aola o mawhira e rea lima e fie le tise re mo mai fie pasene. Ia pasene tu se lima e tolsa fulu a ia le tise o lomna mia le tunu tolsa fulu me kawaki. E ia polua ia ai lima me kawaki e maua mai le vaenga le. Ia tu sala se me o tolsa pasene. Lima la re maua mai I Matato wafi fianga fu so tanu nga manono ia mata elefanga o nga fatia maua ile tulanga ato to ele to faso ele tise mo pe. O fatasia le pe fa pe sa o le lima le. Ona ausia lolo se va po se mol tons fu lua me kawaki. E ona fa ngale o le tolu me kawaki vo ile o le tons fu me kawaki mo le timanta le tu. Ia rise vai li si lua mo vaenga mo mia pe o la ye la no sia la le tise rise pe a le pe a ola lo afi wa pe tu langa la re ye iswa la ngona foi le atunar pe a fa pe alu afi lima te wa le ise fa lo le ona to foi la ye tu langa fa le tonu le tise sa mai nei le lima ina ia yaisinga fa leo fu le mo aso lea. Ia ka mui le tūlanga le whasosona te tū e tisi. Ia pe koi mai whasosona le tūso le whasosona le tisi te le isi figures. Le whela mato le i whanga te le hoi ngare ngā e pe le au stand by le po, pe le au stand by le po. Alena tā ua le vai aso le tūlanga. Ia ia vai no le whakea o nā whaina te o la bea le whasosona le asana le vai e whese fufuanga ia whakea nā una whai le whasosona mo mātou ia ka aloa whasoa te kuhu kemis. Ia, ka mahu kua te tūlanga na. Ia le whapefulia na o se va na o I le whanga lo awhia o lo e hoi tūlanga hoi le tonu ia vai telefone e le tatu tasto so o lo afia po tulanga pena o priority ia lo avel tatu hospital fida ia mabaenga tai tatu business community tono taulang o baenga na lo ave el fa mo e fa tsela mal baenga le anga ia le ma fa yona fa ola ma ia tatu wafia I tua I ta le fa malalo mo ia o no o umana nei le vana ia lo ele o afia tini tato paso soinga letis ai ele o pe se ia lenga ia langa le mana o mia fa sa o tato le tisele mai tato wa fibai na masina update lai tato afia talfanga ma talma e pesa e kisiko wa kasi silanga sa mai fa yo isa e fa le tu na na Fa'alavelave fia pe taina to ye bisi fa fitau li tu lai mai o le lai nga luel ta to fenga ngal temnei ta fanga la wel ka ku company mai New Zealand la wa fa tino ina ngal benga ta to wa file ta fanga li temnei eu não ainda falei o to le ta to file ta fa au to no no yo to to ndi ba yasu patino ngal benga ta to fenga Te kava la se me tu le fa tu se si le ngai ba no polo ina ye wa ai no polo ina ye tu mai ai tu vai no fito ai no ta to polo ina ye le ta fa yo ya le ma si anto tise ole ma ho fa pe ni ma na tu ta to komiti sa si la to vai na I la vai na ye le a toffa se vai no le
Oleh orang orang wena, lalu jangan fahamkan bahan ada. FC ni fakta cakap ada yang orang mai tahu. Waso orang fakta tahu jangan kaya ya fimoli. Oleh Allah pada fimoli, Facebook jangan tahu dia tahu yang mana dia. Ele disse malam nama orang jangan tahu. Ele malam Sāmoa ya fi. Work for the people fakta. Before the low lady fakta. Malah tomato. Oleh lah, tema file na terkena sebaik ngoi lah tu ya. Apa dia oleh mana tu ya. Ya oleh fakta se siapa. Video email, Fa'alavelave email itu si email dia Fa'alavelave telefon ni. Semua isi oleh orang dengan PC. Full local file recommended lah kita yang ai. Apa dia lah umma. Dia sisi lah mereka mau awak, travel awak, pulau awak yang familiar. Mui lawa mau awak. Yang semua mesti sefa pipi. Awal tu lang ay lalo ay ay fakmama ni. Awal iba ay tu lang sound de mo ay. Ile wire no ya fi na ile. It switchboard al fan. Awal man tu afo. Fa ta ile ATS. Ese ya itu ana size de wire ay. Ya sefe mo mene. Awal oleh situ pe fa popo le ay. Oleh ato tu tomi fa mo ni sa tu wire fan. Ele isi fakmama dengan bahan ada. Ina dia mau na le mena. Wa umma masama le no le mau sa la ai na ina wa matu le fitala fe ai le e fua ile lo le fa la fa pe fa la o le na fa tela fa tau le fi le o pa o le fi matu mo ina saula ia le o tangata me ta to ofisa la ro da na fitu le o roi le o me la ia ta mo ia le o sia le fi le na le la avatu la le me pa wa yo me o le fi le o to mo fitia ya o isi la me le isi la le o me tape ini efeito fai tofan e ma appliances satanat ma eu falo aí na fóssil da filha ele é uma fatia longa tofan a falo se mona a lupa tai mo le sil ole tulanga ia le ngalwenga ale fatonga o mona fatula finoina lo ia ia ma to fanga pa anga malibang fo le private sector ole la to le banga la ia le social fa modi ole la to na ia mata fa yo ele o la le mato ngalwenga to tongo ile banga le pe mato ngata i tu mai o switchboard mele ile mita ole tulanga na lo ile fa tulanga na lo fa tino no mato ia o na ona pasilo le banga ia la fa modi ola to fu lo ile to mai e la te tiro pole ale lo to le fale e ola fo le to inga afi e tala fe ngai le mal to inga lo le ole tu solo mta fa yo yana bo umana ma bye bye ole mta fa yo na la bang to le private sector e se fo le ngal banga mato ia le fa to ina na ni nei e to ya kana te la ina le mo e la to fa bo le sa te fa si lo le a la fa ole si mai ma si sa fa ta lo afirma si non te ne fa fe ki ya what ta no fa ta wai afe Barcelona oleh afisa mawalunga le si company le so le ta wa fitu afe ri masala tu sana 32 amps mo manya sa fa ta wina le dua afe Barcelona fa pa bule le dua afe fitu sala no ta la no tu das fa radio company to sa le o kafo o siri atu la le ta mata alo te vai o company o le la le lisio company e free duty le mai no afi to se pensi si le to tato vai no committee fa foi le non fa ma o si ya tutta mota afi wa mai ai mau la lo atu ya answer mo wa nei lo le to mo fi le nei afi ma si te ne ai te le answer mo wa fa ma te le se fu va ai ne wa lo no vai sa wa tina sena tu lo voi o ta one fa tau le lua saules fa is fa tau le lua ole metu ole a le ma fai na ta to a ina Sāmoa sa ni ma mai pai ma le la fa so on a fo le fi fai si tau ta te ole a le se fa ba ma venga mo na ta to ai na si ta to komit fa fo tu na tai sarola Fesilia nga itonu le ngarwenga o lo fito itonu le tato Ōfisa Tūtotonu Fa'alavelave Fa'alavelave Mātuiā
A sila fo I tata emergency orders na wabatu na umanini watu waile piliota. O taili whaatulanga ina. E mawhai ai o na eligible I lalo le tātou whaamama awenga leo tu ina ato le malo. Ma o I fo I, o lo a fia e male nuava yaso e le whaatino ina le tātou proclamation of emergency. E ai fo I lana sila le tātou komiti le tūlanga lea o tātou wafi e whaatawina I nei Samoa, ma o lo iei fo le tūlanga e whitutu na iei. Ma o lo iei le awanua te tonu o tātou Feiloā'iga o le tūlanga le taun whaatino e tauna whiso sa o lawa I le tātou mtanga ruenga tiute. O na whaatino la I o le ilo ilunga, pe tala whiunga ia ma tātou whaapa au whapeanga tu ina mai tonu o tātou emergency ora ne. A vaenga o mana na o tilo iei. A tāsesa. O le tuli atu tāsesa le whamama awenga. Pea iei se anga waa o le whamama awenga I tau whaopopo. Ia, wai e tato aia e mawhaina okani ia wafi mai ia tunu I whafu. Ai whaatau tonu I nei Samoa. O le piliota la lea peona o tāua. Le mawhai o nā ngā aila I le whaamama awenga lea. Pa e tatau ana au mai pepa mwhaamtalanga e whaatino ai fo I le iloilonga le tātou mtanga ruenga tiute. Ni sila whaopunga lata mai, whaamama awenga lea ngā aloa iai. Ia tau whaopopo ia pe o le. Tiute le iho o tātou wafi lea mas te inga. Na le tiute le ngā Tiute, a whaitau le I tūlanga I ei tātou tiute ma taxes. O waenga nā le iei le whaamama awenga. Usa lai ave ese mai e mawhai ona toi a watu ele tupe le aruanga I le tiute mai I le tangata le whaataua. Mo ainga a wai e lena tilo le waenga le tātou komiti whafo e ainga le mawhaina e anu oka sa wafi. Vai lai whaatau I tātou wafi e tutonu I nei Samoa le available. Ia waenga fo ina lai au mai fo I e mawhai ona e anga waa. E au mai lau talosanga o na whaatino ai le iloilonga le tātou Ōfisa Tūtotonu. Ai le whape koe reimburse le tau o le afi le te aluatu whaatau. E le whaamama awenga I le au mainga I lalo le tau atua. Wa ai anu whaatau mai lawa iai I mai lunga le tau o tiute ma vaenga ngau taxes. A whapela le na whaatau I nei I se company nei. E mawhai ona whailau talsanga e ave ilo ai se whaamama awenga. I la wafi leo whaatau tonu o Samoa. Ai mei se ana I tata o le tilo le nei ainga ia Wai tau pēla se tata o local distributors. Le fōua iai tonu ia ngā ai local distributors. O le tilo lea le tata o malo I nai ainga I le mawhaina e arwa oi oka. You need a local distributor. Le whaatino ngā vaenga ia. Le fōi lai ia ngā ai te tonu I. Ai te tau fōi lau na whaatino ia pepa o whaamtalanga maenga ngā. O le iloilo ngā ia. E tusai Feiloā'iga. Le whaatino o tata o mtanga ruenga tiute. O le fasiri lena tu ina tu ele tusitala lea. O le safety. E iei se tau o tau popo le ngā pe concern o tau I le saunga le mu o le ngā ruenga whaatino lea I le whapipi na o awhifou le mtulituli atu e tāsesa. O le responsibility le awatu I o le ainga. A whaapea fia whaatau sa wafi. E tatau pe ona ta ua fo ele fionga ia fauni e tatau na iai se fai ele tisi e sa we fatino se iloilonga ma se tūlanga le assessment and energy audit ele cost nga le aina o le tūlanga le watu e wha mama awenga le I o tūlanga tiute ia ma tūlanga taxes le wha popo ilunga au mai ai la wafi a le tūlanga na o le responsibility le na le aina po le company. E fia sa o tata wa fia o tau le wa Samoa temi le wei kodu. E lima. O le lima la le na le ana e saunoa a whapea e manuia. E maua mai ai megawatts e fia. E lima foi. Ma le si lima le maua mai tuai tale whanga. Le saunoa e maua mai le si lima megawatts mai tuai tale whanga. Le ai se sea. Na le lima ala le mau tino al timi nei so o fela au mai ele silua lima. Wa fe tau nuan.
Wa fe whaatino ai. Tatou afi lai fianga. E whaatase ma tatou afi vai le ia te menei ono mawale. Fianga ka watse mai. Tu sai e te tauna lua se fulu me kawaki ona lo fale tonu la si tasi te menei. Fianga. Tu sai Talefanga e tailua. Vale. Ia, ai tolu afi le talefanga le te menei, ia. Ai fua fo i lama lai le te leo le vai. E fua i le vai a tatou afi. Fululua, ma le 5 ia fifou, ma waile lufu fitu. Fe mai ele se tolu ina ia. E tatou afi o ia lau, e tatou afi falol fe, e vo tatou afi o i loto Samson. Le amatanga o lo saunoanga. Le no mau atu le amatanga o lo saunoanga. Pe mata e fou le tūlanga lea. I le pe whafose i le na pe ai e le i whapolkalame ina e tatau na pe o le mele ntupu e le sa. Ai pe le na e saunoa e sau le ao o na punitia ila ia lea o le la o na lusia ila ia o le nā tolu me ka wats. Ai tatau na pick up e i le vai, e le hydro. E whatu atupu. Le iwa pitau ni papena e te mini. Le masani na peso o tuare tatou i tasto o fide. Ai matu te whatango fiala tu e ave e sapule le a papewa. Tinga inga kele le a fida ia na suile o lisi fida pule le ina ia te pasi ia ia tu langa le. O le pea o ya ni fa pitau ni papena e tula ni. Ona lai o le mea sa iai momo. O lea sa le leia tol tatou generating capacity mai o i fia. So se taimi ala e sa te lea le tatou reserve iai. A pa u e se la e le tatou sola. E pick up mai e tatou afi e fia. Ia ma tatou afi vai. Ai ona o le tūlanga la le leua le ai se tatou afi le i fia. Le tasi le lima waki. A pa u e se la le vaenga lea. E le ala se mea mātou te tua iai nao le ave e se o nisi vaenga le lotu. Ina ia awane collapse le tatou system. E tūlanga le maa. Le teu ia i le wila. E fia fo i me ka watch le maua mai maa. Le teu i maa. E wha spare. Sa ma le tasite si ma le lima me ka waki o la moa mai tatou maa le te mine. Ia, sa o le lei. Ona o le tūlanga fo i lea o le tatou tu sai o le taimi foi na tuina mai ile atu inga technology foi le tau te whaongai si la fia leo tātou ni Sāmoan mo whaongai na tuinga technology tonu o le Pasifika ia sa matou ngā lua whatase mal company foi le Tesla ia i le temina ia e mo ilo ia ele i le lei atu toa foi na vaenga na tuinga technology leo tātou loa ne Feiloā'iga fo i Tesla le vai Aso taluai. O le ala le alme na mafua i pe a fai o na wai loa le atotoa fo i le na ito ainga supply. E wa ono ni tau sanga o iei o tatou maai. Ia ma ua whaasol solo fo iai le tuinga me wile le ua makana deteriorate ia le life o maani. E iei le loti o i Paleolo. Ia risi lot le te fia. Lot una ana kasi mal afa me ka watem fe na store ia. Kasi mo mai oi fia. Ia e lima se lau kilo mo mai oi Paleolo timne. I le ola whaasolo atua i le tau whaasoso i le ngāi kawa. I le tau kutukulani stapita i le ngāi tāle sono i le ngāi te leo i te mine pati ngāna na vāni whaasolo atua i le. Ese a le loading fui lea le timanta le tunu paenga se ese o le aso. O le taimea i o le vavea. E le titi e le timanta le tunu. Ia le tele ina tai fo le se fulu por sulta si utoi ola atole tu no lo va fa solo il lo timant e ia le taimi fo le titi il timant
ona vanoa I lole o tatou afi e tape ia e faili service fo lele ia. Back to normal and and I so performing my fire to the testing in Safata, you know, on the for back to normal. You someone Ai lo ia I fa tutuanga le tatou whaingalwanga e whatasima engineer company ai le am whain fo ia mo whaki tau. O Tusitala le tiute na mai ia fila o already tono na timu pa po mai nisira fo ma o tu ina termine e o no fai ele to ko kwanga to se mai ta sa o fatino tsa na ile mtana le no tiute to fatino la to lo longa fa lo tinoa ia na fatino le mai ngane Gusto foi tau le poro inga le wa batu se le na il form foi le pe ele mai se ata fa ta o lele mau tu au foi tau tu ai le form o ka se tele o ai inga ia a foi tau ai le ko inga foi quale vole ana tu sai sa e si le le ko inga fa ka mesa tu sai sa le fa ku mu le form o le mo kwa tele o le lave le se si le la tu committee e se au wala fa ngo fie ia wa le fa pe wa lima tau sana tana mai tu saisa a le ta pa mai de li siti le fa ta we tu saisa ia fa wa le no le siti mai si uma fa mtalanga la na u i la tu tiro ia fa ia si la vela e tu sa le ta mai le fo e mai mo lo kai mi ka sa mai e se ka dio la ka sa ia mo lo fa lo la ia na fia fa manino tu lava na wa circulate atu ia tato polo inga wa sainia o le tato form fo ina wa tu ina atu alo ia o le form alo ia le na fa tinu la ne sa ia lava ia na I po lenga fo isa ia ni si o le mal fo le atu no fa pe ia le form la wa circulate a le fa to a circulate le official form wa tu ina atu ia ma le tato polo inga fa pe na mai a ona sainia o le tu langa o le Aperila le form wa tele foi la pe por form tele fam talanga ia na to te si la fia le se tu langa fai no fie ia le tu langa nei wa nga ia foi le tato malo ina ia fa pea ona fa mautu ina le tu langa le afiana wa ia se tato wa tunu ai mai se la no fuanga nei wa afia ile fa so ino le tato el tisi mai na foi tu ina tu foi le nga le form ele o se nga ina ia fa tele nga wenga ale nganga ia fa mau tu mai fa mtalanga onga o le tulanga nei e tawana fa atino le lo longa ia fo ia ni sine ite wo fa ta alo mai le fa tu mungo le tato form ia ale nau ta inga ia mau le le tato malo le ata le tulanga le afianga mo ia le tinan mana tama matutua ia la ia lava sui o ainga malo losi ia mai la tona e me fa ina so ane fa tu mo form e moni lava e tele pusa o le form a tau tanga I le ia e fai ngofia lava tūlanga o lo vatu e le fesili ma au mai ai tari le fo ia vatu le ava noa a wha apeo o lau pusa a isa wale mba wale li siti ia tu ina mai tonu I e tu li loko ina ele tatou komiti wha afoi o nei tele wha mtalanga e tawana au mai e tawana mai pepa wha amaunia o le anga fo ina lawa avatu ele form tu li loa ina le mita le numero le mita le ainga la ne mato te ngaru lue unga mai tutino malo ai mai se la le EPC fa mauni ai le mita le ale ainga le wa mai le talsanga e iai fo ile ava noa wai SS wale ala na pe tele atu la ne SS va ainga iai o tato au ainga o pisinisi fa la potonga o a onga
Ia e oso e include ai fo ia matata fa la po tonga le malo po tata mtanga beka e ia la vai ngal fo ele mo mi ona fa tu mo ainga mo fa ta inga na tu langa la fasili o lo anga I tata o ainga ia e fai o tata mai ai le se ofisini ma venga le tu sa no ino tute ma la fonga tu o le ale tu langa ta pena ia le tu komiti mata tu ai ono e ono iai le loophole I au mai iai le oka o isi o loa o le ai anga wa ai lalo le wha venga ia as a business e au mai iai tonu I nei e whaatau ai wa leo o tu Sāmoa le tu ai ngā tu langa lai mata I tu ai manitai le mai o le vaenga fo e pene tu ina tu ai tato emergency orders o le nganga fo I lea sa ngā rua le committee whaafu ia awane I inu loopholes le tūlanga la lea ia ma o le tūlanga patino ai o tātou wafi mos whaatita inga o mea tō tino a seta tau eletisi mo le generating o le eletisi e le for commercial purposes pau le tūlanga lea ngā vaai ia o nai o tātou ainga po company le whaatau ina I nei ia tātou wafi tu langa o tātou wafi mawaiga e mai whafu e au mai sao a more the purposes of electricity generation, tu langa tau storage, ma le tu langa tau distribution. Whaasoso ina leo tātou e tisi. E le au fiai la vaenga whaape au mai tonu for the purposes of selling. Commercial sale, mai ei fo ia inga ia o whaapea o na mata I tuina le au mai o ea whaapea e whao ngā le aina generator langa electricity a mai koe whakangofi sao le fo ilai lalo I tātou poloa inga ia e mwhaiona mo lia so I le tulafono ia vaenga whaapena o le tama whainga lea ia awane I soli tu ia le awanoa o au mai fui mo se sosoani I le malo le atunu whaapea tātou business Kini muri anga mo muri o whasalama Watonua daenga le anga ia le whasalanga. Ia, wai ei tātou wa ato tantanga I nei tātou pepa. Nailan watu ai. Whasalanga o se tangata pisinisi po se whaalapo tutonga leo sa ia le nei poloa inga e ono whasalaina I whasalanga nei. Whaalea ngaina, whaamauninga o tau sanga le tu saunoina o tiu te ilunga o loa. Whaauwhaleina. O toi tongina o tiute na tu saunoina I lunga o loa na whaamaunia po whaasalanga uaia ia I lalo o tu la fono tala whiangai o lo ta utonei. Mafua maria I lea le whasalanga. Pea nei sta ianga ina o le tu ina mai tono tato emergency orders nei pe o whaata inga lena e tu fasili mai ai. O le purpose o le au mai tono la wafi e generate ai le electricity a low ainga po lau business. Ai awha pe e moana le ata o lau whaatau atu I sesi e mo li ai la o I lalo I tātou tulafono le. Ia o le tama whainga fo ina le ia awane I tu sau noa fo I le awa noa wa au mai a ia o ia tau ia whaapeo na o sa o lawa I le tūlanga o se sosuani o whaamama a venga I tātou ainga tātou business. O le sosuani mo ainga taitasi. O lea tonu laga le sosoani mua ai na taitasi pe fua ia le sosoani o na le te leise o tu fisili pe sosoani tatupe pe sosoani te totongi le tau so panea ngaina o le mea fua laga I mau tau Sāmoa Tai o le tātou ilo nei whaatina nei ia e fua fo I le tali atu o le malo I whaamtalanga ia na au mai tonu. Ma ele mawhai fo I taimi nei o na o whaamautu atu le tūlanga a mea le a whai se sosoani tau tupe. Pau le tūlanga tā ua lo anga I ele malo ia whaapeo na o au mai ia whaamtalanga. Ia whianga ia tutonu o tātou ainga, tutonu o tātou pisinisi, tutonu a onga. Ia mai si tātou vaenga o te e tau na whaamautu wa ia ona tā pena I fo ila ia fe sosoani tala whiangai. Ia mai sau whai taimi ia ona whaailotu fo ileo tūlanga lea e pau le tūlanga tā ua le iei nei, loa watu I tua le fōm, whaatino mai nā ia o tātou whaamtalanga ne tauntu whaatasia, ia mai lua vai aso, ia loa watu I tua le awanoa. Ese le fōmia sa se ke wita se ta se kitama na sui o le mutamaita, pēr mai aso le tēne. O na iei nisi o na whanga o loa iei fōm, a o fōm na tua tō ministry o le lato fōm tāna na sui o le mutamaita, ia o fōm.
ai le iloilonga o loo whaatino o le mtanga luenga wa le mātou te whiutangai. Ia i le tūlanga leo le broader impact socially i tātou ainga nuu ia mawhioanga. A le tūlanga le tuli loa au pito le tātou form lea o tātou vaenga i waafia i tutonu ainga for damages. Ia le ngata i leo o tūlanga o mea ai tu aisa mos whaataita inga o whaalea ngaina maafia i fui ia le tūlanga i o tausingo ainga ia po business fo. Wa afia fo ia tūlanga o lato revenue o le mawhaion whaatino o lato au nanga o tapuni o na upe power. Ia o vaenga la ia le tilo ai ia le tātou le form lea. Ai ese a misi suenga fo i o lo whaatino i tuatu. A suenga lea e maua mai ai whaamatalanga o na fuafua i fo ila i o tāpenanga le tātou malo. Moses Sosuan. Kau fiama le ofisini ia si whaintikala ofisini na kuena. Tātou fieli. Lima i o tau mumia teni. A whainai wha e commission pa install ia tātou a fule i na. Ai te iwa tū lai mai ono le koe whanau mo atu le koe a fia le tali whama. A whaina e install tātou a fia e lima o tū lama whale tonu la le tali whama. O e iai lava se tū lama le tau whasoso e una tātou e le tisi. O le mea o le wā mai a fia. O le a tūsa lava pe whale tonu i tātou a fia le tali whama. Ia tū lama e o le lima lea mai, o le iai le lua me kaua ke reserve. Ia awhapea e whapi tatou a fie lima. Ia ona mwhailolea te fo ia le whawhitau le tau whasoso. Aolo iai lunga a fie lima le tatou reserve e lua me kaua ki. Tu sa pe whale tonu tali whaka. A le lei mai fo la le a file tali whanga. O lo whai whaatino inga luenga le temine. Ia o lisi na extra capacity mo tatou. O le voina mai tau atu no whasisi na mau, o le ngawhatia e tūlanga tato e lita sel. O le asi tūlanga ona, o le muta malama lama ki se ngā Tusitala, e ala ngawhasiri atu e manu tato atu no awa aola mai gepa. Mau mai, o lai e lunga o whasira na social le umina wano umane iwa. Ia ola mai se fulu. Ai me lewa e ke ala posudua la tanta sifto au atu ia le tisela o fino. E portugana e awhapea i ni whawhitau. E mafua mai lava ono le ua whita ia i tātou ma le taimi o mungala. Mātou te wha moe ala i tātou awhiwai. E whesoa soani le tātou awhi tiso i le taimi nei o le whao nātou le tise. Ngā ho ala le taimi fule fua hua mātou vai atua i le whitau. I ona tau whaatatali titile se i umal whaangari si vahenga i ona te whaola tu leo le nama.